Ćao ljudi, ja sam opet u Fun Gaming Channel, kao što vidite danas ćemo snimiti Five Nights at Freddy's, kako ide? Jumpscare Factor. Kažete, završimo naš jumpscare. Snimio sam glas, vidite kakav je. Recite da vam se sviđa. I kao što vidite, možemo da surprise da vam pokažem. Znači sve. Nisam dobro. Vi samo treba da dotaknete da bi se aktiviralo to. Surprise mode, to sam znam prvi glas, ne znam kako, kao pet me, pomazi me, okej. Dobro, to ko da se pomazi u čiku. Te smo napravimo kao par cijelih, a plešno s tom, dobro, da ne hoću. Nisam rekao treba da me ubiješ, hug me. Zagrlio sam se i ubio si me, baš lijepo od tebe. I to sam sad od našeg epizodi kada napravimo cijelog čiku. Čika. Let's eat, svi znamo da je čike. Ajde čika ceo da bude. Evo ga. To je njegov kljun. Da li ona ima uši? Da li čika ima uši? Nema. I znam da nema nikakav uši. Evo pravi čika. Surprise mode i dance with me. Ajde, pležem s Foxy. Moćna čika. Ajmo sada celog Foxy da napravimo. Cijeli Foxy. Foxyjeva glava. Foxyjevo tijelo. I znamo da Foxy nema nikakvu mašnu. Kljunović, one zube. Kao vampir. Evo, ovo je pravi Foxy. Surprise mode. Let's eat. Kakav moćan Foxy. A ljudi, još jednom, samo da pravim s vanima. Sada smo ovo da napravimo. Možda ispadne jako cool. Dobro. Ovako. 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 Tako. I tako. I gdje se ovako već cool da ispadne. To je cool. Pa ljudi, kada napravimo nekog lika za kraj. Nekog dobrog lika. Čiku da napravimo, da? Rekao smo već napravili, sad sam provalio da nismo stavili lepe oči. Svi, to je bilo ovo epizod, vidimo za sljedeći.